Ko te reihi, kotahirau, te kaumawha tēnei, ngā kōtiro I raro iho I te kauma ono te whakeke, W6 500 metre heat 7 of 12, ki te ara tuatahi Solway College. Ara tuarua te wharekura o Kirikiriroa, te ara tuatoru St. Joseph's Māori Girls College, ki te ara tuawha manukura, ara tuarima te kura kaupapa Māori o Ruamata, te ara tua ono Rotorua Lakes High School, te ara tua whitu te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungungu ki Heretaunga, ki te ara tua waru College de Paupau ngā whanaunga o no Tahiti. Ka pai e te whānau, ko te haki mā tērā kua rewa. Ara, ko te haki whero tērā kua rewa anō hoki. Approaching that start line. Ara, ko te haki kākāriki tērā kua rewa e hoama. Ko puta tōtika te ihu o te ara tuatahi ko Solway College tērā. Ki te ara tua waru hoki, ko College te Paupau, e kaha hoi ana rātou I tēnei wā. Ai, o tātou whanaunga no Tahiti. Quite even at the moment. Ki ngā ara o Wainganui, te ara tuawha, te ara tuarima hoki. Heoi anō ki te ara tuawaru, ki te ara tuatahi hoki. Ki te ara tuawaru, I think, leading at the moment, College de Paupau. Ko tātou whanaunga tērā hoama, ka kaha whakangungu ki runga I te moana. Now approaching the turn. This is the most crucial part of the 500 metre race in my opinion. First entering the turn in lane 1, Solway College. Angling in first. Here is their turn. Mi haro ake nei. Coming out first though, I think in lane number 4, Manukura kicking it out. Following closely behind them is lane 1, 2 and 8. Solway College, te wharekura o Kirikiriroa and College te Paupau out in the far lanes. Koe anei te wā o te reihi e hiahia ana koe te whakapau hau te heke I te werawera, the home stretch to the finish line. Ko puta te ihu o te aratua whā, ko Manukura tērā, leading the pack at the moment. Kei te kite I te ara tuarima, ara ko te kura kaupapa Māori o Ruamata. E pātata ana ki te ara tuawha a Manukura. Crossing the finish line now. Ko te ara tuarima, ko te kura kaupapa Māori o te kautu. Ko rātou ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi, anei rātou. Tiki Paunamu, kia ora. Me ona hurihanga, skilled starer there. Pērā hoki I ona mātua, Auntie Mal, Uncle Tom, kia ora. Anei te whakahokinga whakaatiranga e hoama. Kia roha mai. Mō e tehi hapa
ka kōrero hia māua. Te kura kaupapa Māori o Ruamata, lane 5 finishing first. Ngā toa whakaihuaka o tēnei heat, heat 7 out of 12. Koenei ngā whakaputanga o taua reihi. Tuatahi mai kei te ara tuarima, ara ko te kura kaupapa Māori o Ruamata. Tuarua mai ko te kāreti o Manaia Māreikura. Tuatoru mai ko Manukura Matangi. Kei te ara tuawha.